Biblia. Tumjue Mungu na haki yake yote kwenye Biblia. Agano la Kale vitabu 39, Agano Jipya vitabu 27, jumla kuu vitabu 66 kwenye Biblia. Tuanze na Agano la Kale, tumalize na Agano Jipya. Tumjue Bwana, tujue sheria zake Bwana Mungu wetu. Kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zakaria na Malaki. Hivyo ni vitabu vya Agano la Kale, tujifunze kwenye Biblia. Neno la Mungu, neno la Bwana Yesu, ni taa ya maisha yetu. Haleluya, tusome neno la Bwana, lituongoze katika kuishi chini ya jua. Neno la Kristo tuweke ndani ya mioyo yetu. Agano Jipya, Mathayo mtakatifu, Marko mtakatifu, Luka mtakatifu, Yohana mtakatifu, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, waraka wa Yakobo, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa pili wa Petro, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana, waraka wa tatu wa Yohana, waraka wa Yuda wa watu wote, mwisho Ufunuo wa Yohana. Hivyo ni vitabu